Uyu niguo horo uria utungire arutani a university cia muingi guku mucii wa Nairobi. Borithi makihuthira gasi ya kuruta maithori kuharagania arutani a university cia muingi aria mekururunganaga makinyirira thirikari ikinyanirie ngirimiti yao ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2021 ta uria maigwithanirie. Matongoretio ni mwandiki munene wa kiama kia UASU Constantine Wasonga ni maugire arutwo ni manogetio ni migomo itarathira kuona no hinda riao rirorira thi. This is the last strike we are on. I will not call on another strike. I want you to know that we want to solve all our problems once and for all. Yes. Because parents, students are tired of perennial strikes. Ideni rore munini wa muikariri giti wa kiama kia UASU Joseph Muturamberia akiaria na njira ya mwanya na Kameme TV augire mugomo uyu no guthii na mbere nginya thirikari mathikiririe na gutiya ngirimiti iria mekiraniire kirore ya mwaka wa 2017 na mwaka wa 2021. Hii mgomo si waadhiri na si wafanyikazi wa university wameitisha. Hii mgomo imeitishwa na serikali. Kwa sababu serikali ingeleta counter proposal na tungezungumza wakati ule ulipa kwa mezani, hii kitu itaendelea. Thutha ucio ni marurunganire o nginya nja wa gikaro kia Senate na bunge ya bururi guku makiina nyimbo cia kunyururia minister wa githomo makiuga ni aremetwo ni wira wake. Thutha wa kwaga mundu kumariria ni marurunganire o nginya treasury kuria atongoria metikiririo kuingira ona gutuika gutiri uiguano wonekanire kuria thutha ucio mathire na mbere na mururungano wao. Thutha wa mururungano uyu minister wa githomo Amina Mohamed ni arutire ndumiriri na kuga mugomo uyu ni mugaru na watho kuri uriri aruti wira ya gucokereria wira-ini wao. Sometimes these students come out of university too old to even begin the career that they wanted to start. And so we want to make sure that that becomes a thing of the past. That students going to university for a 4-year course, within those 4 years they complete it and they join the job market. Thutha wa kuharagana kwa mururungano wa muthenya wa umuthi ni gutiramenyekana ni nginyari arutwo a university ni cia muingi meguthie na mbere na guthinika. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.